setrikaanku teman-teman. Hari Minggu biasa deh, tapi suamiku lagi masak. Cace pas masuk masak deh. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Hari Minggu biasanya banyak kerjaan, biasanya trika. Tuh, udah kelar nyetrika, tinggal ngeletak baju. Si papa yang siapin buat makan siang. Mau grill siang ini. Cuaca di luar. Cuacanya bagus. Si Maxi. Maxi. Hey gagak. Panas. Oh, windy. Oh, di luar. Apa film lo itu Inta? Panas. Terik yang hei, caci. Anginnya kenceng banget. Makanya dalam kayaknya kekencengan anginnya. Ini teman-teman, bunga mawernya tinggi banget tuh. Ini 52 Stundenkilometer. Hah? 52 Stundenkilometer. 53? 52. Oh, 52. Oh. Ist ein bisschen hart. Oke. Anginnya kenceng. Guck, diese Rose sayang, so hoch. Diese Rose so hoch. Hast du gesehen? Ist Traube auch wieder Anfang. Hast du gesehen? Die ist Rose. Ja. So hoch. Die Traube ist schon wieder. Schon wieder da. Buah anggurnya kita nih. Ini anggur merah ini. Mulai hijau lagi. Aber immer noch viele Leute runter. Ich bin immer noch dafür, dass wir Dinner essen. Makan dalam air teman-teman. Soalnya terlalu anginnya terlalu kenceng. Ini makan dalam aja. Kamu essen jetzt di masuk just. Kita kan draußen im Balkon spielen. Kamu essen? Essen. Makan dulu, makan. Udah kelar makannya, tinggal beres-beres. Hah? Ich kann schon sehr gut verteilen. Was verteilt? Zum Beispiel 260 verteilt durch etwas. Kann ich schon rechnen, was Haushalt und Fabrik gegeben. Ah. Okay. Und zum Beispiel 9 mal 60 haben wir eigentlich. Statt 9 mal 60 rechnen wir einfach 9 mal 6. Dann steht ja 55 und dann macht man einfach eine 0 dran. Dann wird es jetzt 540. Okay. Udah pada kelar makan. Udah beres-beres nih. Udah kotor. Lagi rapiin dulu.
Di luar masih ada acara teman-teman, sampai malam lagi sih. Hari weekend ini berisik, nggak bisa tidur kalau keberisikan. Lagi tuh gerah lagi kalau nggak nyalain AC nggak bisa tidur. Ya. Asli ya. Coba. Ya. Mumput sana game pada sini. Atraksi. Mom, you actually the andere weiter ist. Gini ya teman-teman, kalau punya banyak anak, kerjanya bersih-bersih mulu, nggak kelar-kelar. Si Maxi masih kanan masih makan. Das weiß. Belum kelar dia makannya. Wenn das fertig, darfst du Fleisch, okay? Mas kanan. Mami, Hah? darfst du alles machen? Brauchst du Hilfe? Ja, Mami. Ja, gitu. Genau so, ja? Stimme viel. Dann sag mal wieder, ja? Ich gebe Fleisch, okay? Mami. Hm? Mami, ich nehme dann diese lange mit Striche. Halbiran net Maxi. Ja. Masih mau beres-beres, berantakan teman-teman. Habis ini mau keluar sama anak-anak. Udah 2 minggu nggak keluar ke mana, ke taman bermain, cuma di rumah doang karena aku nggak enak badan kan. Ya hari ini ajakin keluar, tapi papa nggak ikut lagi, soalnya ntar malam kerja lagi papa. Adi minggu depan naik shift deh, kerja malam, shift malam. Jadi kalau shift malam itu selalu mulainya dari hari Minggu malam sampai Senin pagi. Terus tapi kalau Jumat udah nggak kerja lagi, jadi cuma Kamis malam sampai Jumat pagi gitu. Lebih awal mulainya, weekendnya juga lebih awal. Kalau summer ini susah. Jadwalnya full, proyeknya banyak banget. Tinggal aku aja, mana anak yang sana sini. Tapi baru ini udah 2 bulan, baru weekend ini libur nih. Minggu lalu sebenarnya libur juga jadwalnya, nggak ada jadwal sebenarnya, cuma karena ada emergency di Zurich, ada proyek lapangan apa dong, di sini sih bilangnya Arbeitsplatz ya. Jadi ya sih lagi izin mau belajar di laptop, ada anak-anak gitu tetap mau belajar sama laptop atau terserah mau ngapain izin dulu. Jadi nggak main ngerjain sendiri, maksudnya nggak, mereka harus izin dulu gitu ngapa-ngapain. Mau belajar izin dulu. Belajar juga nanya apa gitu deh, karena kebiasaannya dibiasakan nanya dan izin dulu gitu. Ada nggak boleh ngapa-ngapain itu bertindak semaunya, gitulah ibaratnya.
Sampai kadang lucu juga, mau ke toilet aja pakai ngadu. Bukan ngadu sih, ngasih tahu. Bilang aku mau ke toilet mami gitu. Sampai ke toilet ikutan, sampai diceritain juga. Tuh anak-anak begitu. Mereka juga kalau nggak lama aku keluar rumah, keluar sih, tapi yang dua gede aja. Yang kecil nggak. Belajar dulu, kalau weekend, ya habis makan siang, istirahat dulu. Kalau nggak terlalu terik, baru keluar gitu. Agak sorenya sama aku, kalau kerjaanku udah beres. Kalau masih banyak kerjaan nggak keluar. Tadi papa bantuin makan siang, kemarin juga makan malam bikin pizza. Siang ini grill, tadi aja makan di luar, cuma karena anginnya gede nggak jadi. Itu masih angin tuh di luar kenceng. Oke, ntar mau lihat dulu kalau seandainya anginnya nggak terlalu kenceng baru keluar. Kalau masih kenceng mungkin di rumah aja mainnya. Caci. Ketik Maxi. Udah kelar rapiin dapur. Udah bersih lagi. Tinggal rapiin baju lagi. Inilah kerjaan ibu-ibu, teman-teman. Gak kelar-kelar. Kasih papa udah makan siang, mau tidur karena malam mau kerja lagi. Rapiin baju kerjaannya dulu, dilipat habis dicuci. Habis nyuci tadi nih, mau jemur lagi. Habis mau nyuci lagi nih, bisa 2-3 kali nyuci kalori minggu itu. Mau ngejemur di luar masih rame, acaranya sampai malam lagi. Di weekend berisik sampai tengah malam, jam 3 jam 4 tuh masih ada musik. Tapi kalau udah tengah malam itu dari jam 10 ke atas itu udah orang-orang yang minum alkohol semua, itu yang udah mabok kayak nggak keluar rumah. Kalau udah kayak gitu pasti teriak-teriakan kayak apaan tuh jam 3 malam, masih berisik karena ada event kan, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu teman-teman. Kalau udah lewat dari jam 11 malam itu kebanyakan orang-orangnya minumnya itu udah nggak bisa dikontrol deh, terus pasti teriak-teriakan. Nah gitulah pokoknya, kayak kalau ada event mendingan jangan keluar kalau udah lewat dari jam 10 malam. Berisik banget dari kemarin. Hari gini di sini sama kayak di Jerman sih, kalau sampai jam 10 itu masih boleh yang agak berisik gitu kan. Tapi kalau udah lewat dari jam 10 udah nggak boleh. Wah, tetangga tuh kebanyakan kalau udah keganggu mereka nggak negor kita, tapi langsung nelfon polisi loh. Nelfon polisi, polisi yang malah
klingel apa ngedor di pintu. Jadi kalau udah lewat dari jam 10 malam itu nggak boleh berisik lagi. Tadi kalau udah lewat jam 10 berisik, masih ada yang berisik, tetangga keganggu, langsung telepon polisi. Nggak ada yang namanya datang nyamperin, negor gitu, nggak ada. Mereka langsung telepon polisi. Nah kalau udah event kayak gini kita nggak bisa telepon polisi karena emang event kan. Tadi ya udah mau nggak mau harus terima sampai event selesai gitu teman-teman. Oke, aku mau lanjut beres-beres dulu. Jemur. Anak-anak lagi pada main sama belajar di ruang main sama belajar nih. Nein, diese. Ja. Was ist das? Nummer 1? Hä? Nein, falsch. Nah, Bang. Was ist? Kim, welche Zahl möchtest du? Nein, Nah, game tak selatan. Ganti bed, ganti alas kasur, cucian yang ada di setrika, berbawa ke atas dulu. Mitspielen. Da ist ja eine Wolf. Geh weg, Kind. Wenn sie komm, du guckst nichts. Du bist dran. Mau rapiin baju lagi teman-teman. Belum kelar. Udah mendung lagi di luar. Anginnya kenceng. Terikan aku banyak banget. Mau ganti spray. Mau ganti spray teman-teman. Habis itu nyuci spray yang tadi. Akhirnya beres juga ganti spraynya. Tinggal bersihin lantai. Bersihin lantai. Kalau masih rame teman-teman. Lihat kan. Nah, masih rame. Nggak kemana-mana. Papa juga tidur. Mau kerja lagi ntar malam. Ntar malam lagi acaranya. Aku masih lanjut beres-beres. Kalau Kimi udah rapi, tinggal lantai aja mau bersih. Udah ganti spray semuanya. Gerah hari ini. Panas banget. Mau vakum dulu. Vakum lantai. Hari ini belum sempet, baru semalam doang ngerjainnya. Papa semalam ngerjainnya. Abang ini mau keluar. Masih proses. Keluar juga bersihin lantai teman-teman. Lanjut merapin baju lagi. Hei, nggak kelar-kelar ya. Itu deh teman-temanku. Anggota keluarganya banyak sih ya. Ya gitu. Weekend itu malah makin banyak kerja. Kanan. Masih nyuci lagi nih.
Udah jam 5 sore. Si Kimi sama abang udah balik. Tadi keluar bentar. Kata sih main di taman belakang tadi. Depan masih rame soalnya kan. Tadi agak susah mainnya. Karena rame banyak orang. Nah, next video aku mau bahas detail ya soal asuransi, tipe-tipe asuransi yang ada di Swiss. Jadi bagi teman-teman yang mau nyari kerja di Swiss, jadi kalian udah ada gambarannya. Kalian lihat dulu, search di internet kerjaan yang kalian mau, kira-kira gajinya berapa gitu kan. Nah terus kalau kalian udah tahu basic asuransi yang harus kita punya itu yang wajib ya, yang wajib dimiliki setiap orang itu berapa ya. Nah itu dimulai harganya dari 500, mulai dari 500 Swiss franc kan teman-teman. Ya nanti aku bahas detailnya ke kalian, gimana tips dan triknya biar kalian nggak bayar segitu banyaknya asuransi. Lagi masing-masing. Kalau buat yang single sih masih oke ya, maksudnya yang buat udah punya anak nih, nah triknya itu gimana gitu biar asuransinya juga nggak terlalu membengkak biayanya. Terus kalau bagi yang single yang mau kerja, tahu juga gitu, nanti kalian pas baru datang itu asuransinya jangan yang full bayarnya, yang full cover maksudnya. Terus ada trik and triknya juga, tips dan triknya nanti aku bahas di video selanjutnya. Jadi kan, ya apa bete? Nah, ini mami matas. Mami, damit ist das Essen heiß. Das ist so windig jetzt, oder? Wie schön ist das Handy, so. Mami, Hm? Mami, das getroffen. Das ist Mami, Wer? hallo Mila sagen. Mila? Wer ist Mila? Eine Freundin. Von deiner Klasse? Schwester. Ja, Mila, Jaho Matli, Mila Matli. Ja, Jaho ist bei mir. Die Familie Matli. Was? Wo Mila wohnt. Weil Jaho wohnt, ist ja das. Oh, Mami, wie schön ist das? Hallmark-Decke. Eine halbe für die. Yay! Dankeschön. Nah, Kimi atung lesnas bodana. Ada halten. Hah? Aber der Sandal von draußen? Nicht so laut, das war ja so. Nah, apa ada saya? Ada Kimi. Aber bitte die Sandal von da draußen nicht wieder reinbringen, ja? Kenan, nie wieder reintragen. Also verstanden? Dreckig. Kann ich das holen? Na, jetzt nicht. Jetzt keinen Sack. Gib Mami Wasser, bitte. Mami? Beide ist meins. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht, wir schlafen. Mami? Mami, was ist denn los? Was ist denn los jetzt? Was ist denn los? Kenan, das ist so sehr windig da draußen. Du nimmst Fan. Oh, was? Mau den Müll nach? Danke. Ja, es hat geregnet. Lass da. Doch, das Schwarze ist wegen das letzte Mal war es ihm gefallen. Dann habe ich gesagt, guck, so schwarz. Ah? Moet je ze holen? Ik geloof je direct, dat was het donker dit. Het is donker, hè? Donker wolken. Hujan, mendung. Das heißt, wenn es dunkel die Wolke, das heißt mendung auf Bahasa. Du sagst das? Mendung. Was sagst du das? Dunkelwolke. Hä? Dunkelwolke. Dunkel Wolke. Mendung. Nein, jetzt nicht, habe ich gesagt. Indiger wieder in der Frau. Mami, Papa hat gesagt, wir dürfen nicht den Kühlschrank nehmen. Ja, genau. Red
Mami, mein Biene-Baby. Bini. Wah, iya selamat. Oh sorry. Oh enak banget di tiduran. Mami. Di dalam gerah. Mami, kannst du kommen am Donnerstag? Mami, es regnet. 1 Uhr kannst du da kommen. Was? Draußen gucken, weil ich spiele dann im Feld. Wann? Donnerstag. Next. Nein, diesen Donnerstag. Ya next Donnerstag also. Mami, es regnet. Ich spiele. Aber dann wird es in meinem Schulzimmer sehr laut. Mami, du stellst dich sehr Hunde. Ha? Und dann vielleicht sagt er, was ist das? Es geht bis 3 Uhr. Ada. 3 Uhr? Ja, und danach am Freitag ist es aufräumen wieder. Schulzimmer wechseln und danach über Nacht. So gut. Also am Donnerstag. Ja. Kenan, das ist doch windig. Wieso spielst du mit? Kinder, das ist mein Fun. Ich will mein Fun spielen. Kenan, das ist doch so windig. Wieso? Machst du das? Ja, man erkältet. Also gut, ne? Vorbei. Mehr trinken. Oh, sehr schön ist das. Mein Video. Ja, das war. Ist es an? Wollen wir Fuß? Es ist jetzt an. Siehst du? Dig. Siehst du Mami da? Mami, schau mal. Ich sehe dich, aber warum bist du so klein? Mami, schau mal den. Tiermann. Warum seid ihr noch klein? Ja. Sehr klein. Computer ist groß. Ja, Kenan. Ich gucke einfach nur. Aku guckst du denn da? Ngeliatin kamera deh. Oh, das cool. Ja, super, toll. Danke schön, Cici. Sehr nett von dir. Mami, immer wie wunderschön. Dia ngurut punggung aku. Ya. Abang, oh, Mbak Deke, kisah betul bang dan bodan bang di mami betul. Nah, Deke, kisah. Abang, kommst du nicht? Wieso mami sandal hier jetzt in der Pfanne? Ja, aber das sieht aus. Dari sana. Guck mal. Nas, ja, na vorher macht doch nix. Ding auch nicht. Vorher macht nix. Weißt du, was ist klein? Warum? Weil das ist da draußen heiß, kalt. Das wird verkleinern nicht. Und vorher macht nix, ne? Das Mami vor da draußen, wenn Mami bringt. Ja, oh, hier gehen vor Haus zu. Nein, das regnet doch nicht. There's a ceiling here. Kumara, vision ist das da hinliege. Oh, genau. Super. Oh, toll gemacht. Auch noch Wind. Hey, komm mal weiter. Nimm nochmal Decke von Musola. Kenan, holt mal nochmal Decke von Musola. Lass sie jetzt ausschauen, hinlegen am Tisch da. Hol mal Decke nochmal in Bibliothek, ne? Da kann ich super führen. Das ist auf unser Gestell. Von Bibliothek hol Decke. Ah, Ja. Jetzt wieder zurück. Mach ich weiter. ah, okay, danke. Mami, mach ich weiter. Nein, da ist eine Decke für dich. Nein, Okay. Also ich denke, dass ich in einem Jahr 39 Grad. Ja, nächstes Jahr mal so. Kann sein. Nein! Oh, Hast du denn auch noch eine Batterie, damit ist mega viel? Nein, Hm? eine Akkubatterie.
Ya aku bakteri, sadar ya aku. Ist das jetzt? Look. Das. Mami, ich auflade es oben. Nein, wir oben lang. Kurze. Ja, Papa schläft oben. Ich schlafe im Balkon. Wir schlafen. Wir schlafen mit Sie. Ein Typ oben. Ey! Oh. Ausprobieren. Aber ich habe Messi-Geschichte. Ich weiß nicht, wie das Postauto aussieht. Oh, hat wir alle das benutzt? Ja. Dawai apa nih